Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amena. Tunejejwe n'Imana mu mutima kuganira na Gategamanzi mbone nkubone kuri kamera. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Reka tuvuge ngo turabasuje mwebwe mwese muduteze amatwi. Amena. Kuri Dawidi TV. Haleluya. Abo mu mahanga ndetse no mu Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye. Amena. Twongeye kwishimira kubana namwe uyu munsi. Haleluya. Amena. Hanyuma umeze neza? Ndashima Imana ndakomeye. Okay. Twongeye kugera iburasirazuba. Amen. Aha twagiye tunyura ahantu ku nganda. Zira nganda bazita ngwiki? Zira nganda harani mu Bushenyi. Mu Bushenyi. Nagumye kubona rwose mbone naho hari iterambere uko byagenda kose. Hari iterambere nta kibazo. None buriya bariya bari mu bo nibazabimura. Buriya bara nabo igihe kizagera nabo babimure bose hajye inganda. Hanyuma Imana ishimwe cyane. Amen. Twongeye kwishimira kubana namwe. Wowe ugiye kubana natwe aribwo bwa mbere. Turagusaba kugira ngo ukore kuri subscribe ndetse ikiganiro cyacu cya buri munsi uko cyajya gisohoka ndetse n'indirimbo zanyuro mukajya muhita mubona tukajya dukunda kuganira. Hanyuma Gategamanzi karame umeze neza? Ndashima Imana. Ndabona uri mu mavuta musore. Haleluya. Akumvugira cyane ati amen. Amen. Ayo ni amavuta gusa. Amen. cyane. Imana iri mu kazi turakomeye. Hanyuma rero nigeze nasoma ijambo ngo nuko ngo umusaza aravuga ngo hitsa umutima mu nda. Haleluya. Maze ibyo ukennye byose abari nge bigira bite? Abari nge bibazwa. Amen. Byabazwaga uwo musaza ariko umeze neza. Ndashima Imana. Ndagira ngo twongeye kugira ngo tuganire na Gategamanzi imbone nkubone yadusabye ko tuganirira kuri kamera twese. Ego ko Mana rero ariko ndabona umeze neza. Ariko akavura ina karimo karagwa. Akavura ina karimo karagwa. Haleluya. Amen. Tugiye kuvuga Imana rero Gategamanzi. Haleluya. Uri ready? Ndi ready nacyo. Ko numako cyako tuvuga Imana. Uyu munsi hari Imana. Aha, uyu munsi hari Imana. Kandi nta n'umunsi tabaye. Cyane uyu munsi ugiye kuba iki? Uyu munsi. Haleluya. Amen. Ni nk'ubugari n'isosi. Haleluya. Haleluya. Ni nk'ubugari n'iki? N'isosi. Amen. Iki kinyarwanda ukoresheje nacyo kiransekeje kabisa cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima bivuze ngo kuba tugiye gukorana ikiganiro n'ibindi bidasanzwe. None tujye mu mwuka. Amen. Tuvuga Imana. Amen. Haleluya. Amen. Tuvuga Imana kuko n'ababa mu kabari cyane barara bakabyiniramo. Nabo barara bakabyinira. Kandi twebwe turi imbere y'iki? Turi imbere y'Imana. Haleluya. Ivuga bikagira bite? Bikaba. Yategeka bigakomera. Haleluya. Ivuga bikaba. Yategeka bigakomera. Kabisa. Hanyuma twongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Hanyuma turabifurije umwaka mushya muhire tubabwira ngo ibyo mutabonye muri uyu mwaka utambutse twongeye kubifuriza kugira ngo uriya mwaka muzawurongeremo. Imana izabahe umugisha ndetse umugisha ukubiyemo ibintu byinshi. Haleluya. Amen. Iyo tuvuga umugisha umugisha urimo ibintu byinshi. Ijambo bita umugisha. Haleluya. Amen. Uzi ko yabwiye Aburahamu ikamubwira ngo wowe Aburahamu ngo va muri kuri z'Abakarudaya. Yego. Kandi uyu muntu witwa Aburahamu yabaga mu bigirwamana byo kwa Setera. Abicuruza abikorera Uwiteka aza kumugendera. Yego ndafashijwe. Haleluya. Amina. Uwiteka agenderera Aburahamu. Imana ishimwe. Uwiteka arangije aramubwira ngo Aburahamu we wacyumvisha ikintu biti umugisha ngo va mu bigirwamana byo kwa Setera kugira ngo mbanze guha umugisha. Bishatse kuvuga ngo umugisha, ijambo umugisha ni ibintu bibanza bigaharanirwa. Haleluya. Imaze kumubwirira mubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Iyi Mana igibasha gufata umuntu izamuha umugisha. Ikavuga ngo genda ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Ijambo bita iki? Umugisha.
bivuze ngo umugisha urimo ibintu byose. Umugisha urimo ibintu byose. Umugisha ku basore badukurikiranye urimo abagore cyane. Umugisha ku babyeyi badukurikiranye badafite urubyaro urimo urubyaro. Umugisha ku bantu bari kubaka zirima harimo kugira ngo Imana igire ite ibubakire zigire zite zikomere. Haleluya, amen. Aburahamu rero ngo yaje kubona Imana. Aburahamu yabonye Imana. Ariko uko biri rero umenya abagore ari abanyantege nke. Abagore ni abanyantege nke. Ariko ntabwo twabarenganya. Impamvu rero mutatwumva nabi kuri kamera nuko ngo Aburahamu tugarutse ku ijambo ari kuvuga. Amen. Ngo aba bagabo baragiye bari abagabo babiri. Ngo bamaze kurya ibiryo bya Aburahamu. Shanga ikimasa bari bagitunganiye. Bana we ngo barakirya bamaze kukirya barangije barasohoka nk'abatagira iyerekwa. Nk'abatagira iki? Iyerekwa. Ariko bagaze imbere gato baravuga ati ariko rugo nta mwana ugize ute urimo. Aha, amen. Haleluya. Iryo ni rya jambo bita umugisha. Ngo baravuga ati rero reka dusubireyo. Tubabwire ko Imana ibahaye umwana. Yamubaha itamubaha. Ibyo nibitureba. Nuko turaba tuvuze mu izina ry'Uwiteka. Haleluya, amen. Ngo muri Sara yarari rero. Ngo Sara ahantu ndafata. Haleluya. Ngo Sara ahantu yarari. Yahise akubita agatwenge cyane. Abatangiye kandi wibuka yuko uyu mugore indi byara yari yararangije kuziba kera. Nawe urumva ari nko muri 70 cyane. Ibaze mwebwe mudukurikiranye kuri Dawidi. Haleluya, amen. Imana igibasha gukora no mu nda zacecetse we. Uburange byaranangaje. Imana iratangaje. Ariko tukira ku ruhande rumwe. Ikintu nge cyanangaje mu kubyara kuriya mugore. Haleluya, amen. Ngo buriya numbaze Bibiliya yavuze ko babyariye muri 90. Birashoboka yuko yenda bariya bagabo bari bagiye nko mu myaka 85. Kandi babyeyi mudukurikiranye mutwandikire muri comment mutubwire ababyeyi ko muri abahanga. Haleluya. Ya numva ngo umubyeyi ngo acura ngo niba ari imyaka 50 cyane ko mba nekereza cyane. Ibyo ni byabyeyi ntago twabimenya. Ariko ni nakobye. Ariko muri 80 cyane. 85 8 ngo Sara abarasaba. Kandi uyu muntu witwa Sara umenye yuko umugabo we yari yarahagurutse Imana imubwiye ngo nzaguha umugisha. Ariko umugisha Sara aragiye umazemo imyaka ingahe? Najya ngubwire ngo wowe wari umaze igihe wihebye uvuga ngo nta mugisha, akira umugisha mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Wowe fata agatebe. Haleluya. Niba aho waburi fata intebe wumva iki kiganiro. Ugikurikirana ukirangiza. Urumva Imana. Sara mu myaka 80 n'ingahe yari yarangije kwiheba. Nta kindi cyatumye aseka. Icyatumye aseka buriya ni nko kubwira bura matarika bura nawe usikwizera kwawe noneho kuratangaje. Niyo myaka umazumva uzabyara. Ariko aravuga ati uko byagenda kose. Haleluya. Hari yavuganye nanjye. Haleluya. Rikadeshi barune ya Ibaruneya. Amen. Rikadeshi yahe. Ibaruneya. Kambaze umva rero. Mwebwe mudukurikiranye kuri Dawidi TV. Amen. Ndetse muri mu bihugu bigiye bitandukanye yaba igihugu cy'u Rwanda yaba abari hanze. Imipaka itandukanye. Wowe wicaye mu biro. Wowe uri mu nka zawe. Wowe uri mu bucuruzi bwawe. Wowe uri mu kazi ka leta. Wowe utwaye imodoka. Imana ntabwo ikanzwe. Haleluya. Amen. Ntabwo ikanzwe n'ijambo yavuze. Reka. Ntabwo ikanzwe n'ijambo yavuze. Nta nubwo ikanzwe n'imyaka abantu bagezemo. Kandi iri jambo Imana yaravuze ngo irikurikirana imyaka igihumbi. Ngeri ikintu kimwe kijya kinsetsa. Tukiri aho Imana irakurikirana. Kandi gasohoza. Imana umva itangazo Imana iguhaye uyu mwaka. Haleluya.
imana ivuganye nawe ngo nubwo wari umaze imyaka 50 mu myaka 50 mu myaka 50 imana yazi ikaguha umugabo. Haleluya. Niba nta nufi cyane. Haleluya. Amen. Mu myaka 40, mu myaka 35, mu myaka 20 ningahe. Oya amadiplome ya buri abantu bajya basenga dusenze imyaka ingahe nakazi tubona, ariko turabona byo biri kwanga. Haleluya. Amen. None rero imana yazigahesha aya madiplome y'aba bantu agaciro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Aya madiplome y'aba bantu yazikayahesha agaciro kidakangwa n'imyaka umuntu afite. Amen. Haleluya. Haleluya. Mugira ngo amen. Amen. Imana ishimwe. Hari igihe mba numva najya mu mwuka nkavuga iyi Imana neza. Haleluya. Wa uri Imana uri Imana uri Imana Imana uri Imana uri Imana turira uri Imana uri Imana we uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana we uri Imana wagize neza we uri Imana waraturengeye uri Imana uri Imana waraturengeye uri Imana Sirazuba we uri Imana haleluya uri Imana mu majyaruguru uri Imana waraturengeye. Amen. Oya w'Imana kayeweza buri munsi we. Haleluya. Wazikuyeho yewe turakubona. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Manshi uyu muntu witwa Sara ngo yagiye gusenga. Haleluya. Amen. Umutambyi mu rusengero witwaga Eli aramubwira ngo Sara we Imana iguhereza ikintu wifuza. Ngagisohoka kigenda ahita twita iryo jambo Imana aribwiye hano ngo ukiva mu ukigenda Uwiteka kumvira. Haleluya. Amen. Amen. Rero Imana natwe twumvire. Imana twumvire nukuri. Ubu ngubu uyu munsi turi ndahamya neza ko turi mu kwa 12. Umwaka tugiye kuwusoza. Hanyuma ibyo tutabonye muri uyu nguyu ariko turacyafite icyizere. Haleluya. Amen. Hanyuma turanezerewe cyane. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Hanyuma ikintu kimwe kijya kinangaza. Ubu ngubu ubwo turi kuvuga Imana gutya. Hari abantu badukurikiranye kuri Dawidi TV. Amen. Sibyo? Badafite urubyaro. Bahita bizera nk'uko Sara yizeye. Bahita bizera nk'uko Abrahamu yaragize ati. Yizeye. Abrahamu ni umuntu w'umugabo. Yarazi imvugo y'Imana. Imvugo y'Imana ari abantu batayizi. Haleluya. Imana ivuga igasohoza. Ariko buriya ko tumaze imyaka ingana icya nta mwana, tumaze imyaka ingana icya nta mugore, tumaze imyaka ingana icya nta kazi, imyaka ingana icya nta cyerekezo. Ndafashijwe. Haleluya. Amen. Izere icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Ikintu kimwe kijya kinezeza ni umurimbyi agiye mu mwuka aravuga mwami wakomeretse nitwe waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa kera utaraza mwese wari ufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo bambuzi mindukirira undebe ayiwe mukiza ukuri ayiwe n'impano y'imbabazi jya nkuboneraho Yesu warampfiriye. Haleluya. Ninjye waziraga wahemutyo mwami ushinyagurirwa. Ndafashijwe. Umuririmbyi ujya umfasha. Hari igihe njya muririmba nkahita ntekereza aho data baradukuye. Amen. Hari habi kandi tujye dushima Imana.
reka duhereze imana icyubahiro yagize neza. haleluya haleluya haleluya. Amina. abafiteho data yabakuye, haleluya. Amina. Imana ishimwe. Imana ishimwe. iyi Mana uzi ko yafashe Dawidi igafata Dawidi ikamukura mu nama epfiyo ikamufata ikamuzamura akaba umwami. leta ya sika. haleluya. kandi ashaya sa toya nibyo elebova kandi aha hantu yegura Imana ishimwe. aha hantu Imana yakuye Dawidi, haleluya haleluya, ngo yari ari mu ishyamba. kandi wibuke yuko kwa Dawidi hari abitwa ba Eli, haleluya, ba Eliyabu, ba Eliyabu, ba Shama, haleluya haleluya. ariko Imana iragenda ijyepfiyo, iragenda ikurayo Dawidi. Amina. kuvuga ngo njye mpita nsobanukirwa yuko nta hantu Imana itakura umuntu. Dawidi ntabwo yari kwizera yuko agomba kuba umwami bitewe nuko yabaga mu ishyamba, kandi ikindi abo bari abasore b'inkoko, bize bagizwe bariye. Imana ifata umuntu ikamuha agaciro atarizi, ajya abona bakaba ariko ukora mu bihe biro, we ukora mu bihe birora bihereze icyubahiro, haleluya. ako ni agaciro Imana iha abantu bayubashye. Amen cyane. Rero Imana ibaha umugisha, tunejejwe n'Imana mu mutima. neta haleluya haleluya. menibo veniniwo taya kowa, haleluya amen. ariko mba ndi kumva Imana, mba numva ndi gufashirizwa kuri kamera, nkahita nibuka ko ndi imbere y'Abanyarwanda. bihereze icyubahiro, gufashwa na tegeko ribihane, haleluya. Amen. nawe ahura ufashwe mu izina rya Yesu. niba nawe ugize ishyari jya mu mwuka, jya mu mwuka. Amen. ntabwo turi kuvuga nabi, ahubwo nawe niba wumva unezejwe, nawe unezerewe, fatanya natwe kujya mu mwuka. haleluya haleluya. Imana ishimwe. Imana iduhana umugisha. ibi bintu nabibonye kwa Sadoka, Meshaki na Abedenego. aba bantu mbese aba bantu barabafashe babashyira mu itanura. none aba bantu bari bazi ko bari bushye. Imana ishimwe. ariko Uwiteka arangije arahagoboka. amaze kuhagoboka, ariko Mana uri mwiza, bishatse kuvuga ngo sinzi umuriro umaze n'igihe, ariko nje kukubwira ngo uyu munsi Imana yagukura mu bushomeri. Imana yagukura mu bushomeri ikakuzamura ikaguha akazi. Imana yagukura mu gupfundikanya ikakuzamura ikagushyira ahantu heza. tuvuge cyane ngo amen. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha rero Banyarwanda ndetse n'abari mu bihugu bigiye bitandukanye. turabashuhuje mwese. Imana ibaha umugisha. Nukuri. turabasaba kugira ngo mwebwe mudukurikirane. Amen. mudukurikiranye. Amen. Mwizere. hari ibyo yabanje gukora. kwizera. hari ibyo yabanje gukora n'ibisigaye nabyo izabikora. Amen. nta kintu bitwa. maze nanjye unagize mu burasirazuba. mu majyaruguru we. haleluya. Imana irabikora. Imana iduhana umugisha. reka dusenge. dusenge iki kiganiro tugisubikira aha. yego. akaryoshye. ntago gahora mwitama. nanjye mba ndi guca imigani y'abantu ba kera kabisa. nawe urimo neza. haleluya. Amen. ariko rero turafashijwe cyane. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. nukuri. kandi Imana ikwambika imbaraga. nukuri. ariko Imana iri mu kazi. iri mu kazi. nawe iri mu kazi. yego. nawe iri mu kazi. Amen. haleluya. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. nubwo byari byaranze. Imana iri mu kazi. nubwo byari byaranze wawe. nubwo byari byaranze mu matungo. nubwo byari byaranze mu rubyaro. nubwo byari byaranze mu miryango. nubwo byari byaranze mu masambu. nubwo byari byaranze mu kazi. nubwo byari byaranze. ariko tukubwiye ijambo ngo Imana iri mu kazi. uriya mwaka Imana nawe iguha umugisha. ibaho umugisha. tunejejwe n'Imana mu mutima. bantu muri mu bihombo nimukomere, dufite Imana yumva amasengesho. bantu mwafunze kubera kubura ibishoro mugahomba, Yesu afite ibishoro, nimwihangane. Imana iduhana umugisha. hanyuma reka
n'ubundi tugusabe usenge imana kubw'iki kiganiro, usengere abantu abanyarwanda bose n'abari hanze, abari ku mipaka igiye itandukanye, abari mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko. Imana idutabare kandi Imana itwambike imbaraga. Turagushimye mwami wacu, dushimye imbabazi zawe, dushimye ubuntu bwawe n'ubutware, dushimye kuri Imana mwami, dushimye ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mu izina rya Yesu, ngaho komera Uwiteka, komeza ukora imirimo n'ibitangaza, komera n'ukuri mwami. Mu izina rya Yesu dusengeye abantu bawe, ukomeze ubagenze neza kandi icyo bifuza. Haleluya, haleluya. Ngaho komeza Uwiteka kubizina mu izina rya Yesu. Amen.